Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kambajka Jesusqa pitaq kan? Ñukanchikmanqa churita Mari kushka, chay wawa Mari wacharishka. Paypaq makipi Mari mandanataqa churashka. Paytaqa mancharina, kunaq, tukuyta mishaq Dios, wiñayta kawsaq yaya, sumaq kawsaypi churaq hatumandaq ningakunami. Paymi tukuy llakita tukuchinga. Isaías 9:6. Paykunapaq punllakunaqa amsalla shina kaqpipish, Isaíasqa Israel pueblomanmi willan tukuyta kishpichinkapaq shuk Mesías shamunamanta. Chay Mesíasqa Jesusmi kan. Kutinkaykishkapika Isaíasqa chusku shutikunatami Jesuspaq rurayta chinallataq paypaq imashina kayta riqsichinkapaqqa ukupan. Sumaqtakunaq, tukuyta mishaq Dios, wiñayta kawsaq yaya, sumaq kawsaypi churaq hatunmantaq. Jesusmi ñukanchik mana entendishka ima aqllaykunatapish hawapacha alli yachaywan yuyarishpa aqllan. Paypaq rikuypika ima pakalla mana tiyanchu. Shuk sumaqta kunaq shinaka alli yachaywan ima aqllaykunata rurachunmi ñukanchiktapish Jesusqa pushan. Tukuyta mishaq Dios, kayka Jesusqa hawapachamanta kaqta shuk rikuchishkami. Jesusqa Dioswan kashukllami kan. Tukuy kay pachata ruranapika paymi Dioswan karka. Paypaq imata ruray tukunamantaqa ima karupi mana kanchu. Jesustaqa shutichinmi wiñayta kawsaq yaya nishpa. Chayqa payllamantami yaya Diostaqa riqsi tukunchik. Tayta Diostaqa pimanata rikushkachu. Paywan kawsaq paypaq shuklla churillami rikushka. Paymi ñukanchikmanqa riqsichirka. San Juan 1:18. Tukuripika sumaq kawsaypi churaq hatunmantaq nishpami shutichin. Jesusmi hatunmantaq. Paypaq mandanapimi manataq tukuriq sumaq kawsaytapish kasiqlla kawsaytapish apamunga. Israel pueblopaqqa paykunapaq anchata waqllichipaqpish achkata sustachikpish punllakunapika kay shutikunaqa kushikuyta chinallataq alliyaytami apamurkakuna. Kayqa kunanpish ñukanchikpaqqa chashnallataqmi kana. Kunanllataq ñukanchik kawsaypi ima hatun llakitachari apakuy tukunchik. Shinapish Cristopi kashpaqa Jesustaqa sumaqtakunaq, tukuyta mishaq Dios, wiñayta kawsaq yaya, sumaq kawsaypi churaq hatunmantaq kashkatami rikuytukunchik. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.